من عزيز الرسول صلى الله عليه وسلم قربانية طرز مارا صحابان گوشتگان انچو که انس بن مالك حديث ما پیسر بیان کو که ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. رسول صلى الله عليه وسلم قرباني داتا دو گراند بیتگان املحين امشي روشان که سیاه و اسپیتن رنگی مان بی اقرنين کانٹے پہ بیتا. دیگر روایتی ات که موجوعين بزن گوهتک کتگان. علماء کرام فرمایتا گوهتگین گراند یا گوهتگین پاس بی ایه گوشت گیشتر بیتین گوڑے بزن گوهتا کنک شرین چیزی. دیگه من عزيزة رسول صلى الله عليه وسلم قرباني مواصفات همین بیتکن که يأكل في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد که دپ درمیان سیاهین رنگ بیتا رسول صلى الله عليه وسلم قربانیه و چم درمیان هم سیاهین رنگ بیتا و چارین پادان يطأ في سواد چارین پادانی جهلا سیاهین رنگ بیتا. ای رسول صلى الله عليه وسلم قربانیه مواصفات بیتکن والله رب العزت ألما شتري جيشين كوتي رسول واسطة ولما رسول صلى الله عليه وسلم تريكا ببين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.